Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ke igcwame elisha phana ke emcimbini ke wedandi July bukhona phana kosukwini la izolo njengoba ke igcwame elisha lenze okuhluke kakhulu neshiye ke impela ke abantu ke bengavala umlomo phana ke izinkundleni ke zokuxhumana. Hayi ke bafowethu ngaphana baseligibelelo udaba ngicela baqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mase qala ngene kuyona channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell ukuze uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana ke igcwame elisha phana ke emcimbini ke wedandi July bobanjwe phana kosukwini la izolo. Kanti ke wengane zawethu impela ke igcwame elisha lishiya abantu bengawuvala umlomo phana ke enkundleni zokuxhumana performance yakhe nokumixa ke amagender ke ahlukene. Njengoba ke impela ke engene ke ngezinsimbi ke labona ke ephethe ke ama-cheerleaders wase-UKZN naduma kakhulu phana ke ku-TikTok ke ngemidanso yabo ke eyashiya ke impela ke izinqwelo ke nazo zingawuvali ke umlomo. Yey bafowethu impela abalandeli bathi yabona ke manje ke engazothi ke sesizothunywa kakhulu ke uphuthu. Yey bafowethu impela asazi futhi ke asazi lokwa ngempela ke bafowethu kodwa yey impela ke sibonile napha igcwame lisha ngathi ke impela ke kutrenda ke isithombe laphona ke efake icamouflage ethi yabona ke babhami ke isiyudibana khona pha kwidandi July. Kanti ke wengane zethu impela naso ke lesithombe lesiyana ke sidla abantu kakhulu phana ke izinkundleni zokuxhumana njengoba ke besilokhu phela ke sizungezile. Yey bafowethu impela ke umlando lona phana ke endimeni yomculo wamaskandi ungaba sibona laphana ke amaciko wamaskandi ke enza kahle kangaka ekhuphula phela ke igiya ke nokhuphula ke umculo kamaskandi ke impela ke ubeka ke ebalazweni. Bafowethu mina ngembuso City MTV ngithi nje ake ngehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.